بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع إجابة ميل وموضوعات برافو فرنساوي تانية ثانوي ترم أول 2025 مراجعة أولى ثانوي الوحدة الأولى صفحة 15. écrit de 20 à 25 mots، اكتب من 20 ل 25 كلمة. دوس السجل في هذا الموضوع utilise les éléments suivants، استخدم العناصر التالية. décris ton nouveau voisin، معناها صف جارك الجديد. أتنبر إلى والدك، برينون الاسم الأول وكاركتير. décris ton nouveau voisin، اوصف جارك الجديد. أتنبر برينون وكاركتير. طبعا nouveau copain de mon nouveau copain أو mon nouveau voisin. mon nouveau voisin s'appelle Ali. Il a 6 ans، 16 سنة. Il habite à Tanta، يسكن في طنطا. Il est sociable et serviable. Il aime le rouge. Mon nouveau voisin s'appelle Ali. Il a 6 ans. Il habite à Tanta. Il est sociable et serviable، اجتماعي وخدوم. Il aime le rouge، بيحب اللون الأحمر. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.